darsu 10 wa sirrul mas'ala darsu sappo on gundo o mas'ala ɗo annahu ko woni annahu no kanko kefere on shirko won ida qala si o wi'ima ana min la ushirku billahi mi ala shirkande Allah faqul innu landimo tahu wama shirku billahi kon ɗum shirkangol Allah fassirhu li sifanin ɗum fa in qala so wi huwa ɗum ibadatul asnami ko rewgol sanamu ko ɗum woni shirkugol amma barkinorgol goɗɗo ma du'orgol goɗɗo ɗum wona shirku faqul landomo wama ma'ana ibadatil asnami kon ɗum ma'ana rewgol sanam fassirhu la firanin ɗum fassirhu li sifanolin ɗum fa in qala so wi ana min la abudu mi ala rewde illa Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu kanko tum faqul landomo ɗon kadi ma ma'ana ibadatillahi wahda kon ɗon rewgol Allah tum fassir hali sifanin ɗum fa in fassara so o firi bima bayyanahu alquran wono qur'anu siforino fa huwa almatlub haray ko ɗon ko ɗaɓɓa wa in lam ya'rifu so tawi woni o anda ɗum jon noon haray fa kayfa yadda'i ko honno o noddirtorta shay'an e hunde wa huwa tawa kanko la ya'rifu o anda hunde nde wa in fassara dhalika so tawi woni o firi ɗum bi gayri ma'anahu ko tawata wonano ma'ana mum on ardino bayyanta lahu haray ko ya ɓanginanmo al ayati l wadihati ayaje laaɓuɗe feeñude ɗen fi mana shirki billahi mana shirkangol Allah wa ibadati l awtan e rewgol sanam alladi ɗin sanamuji ɗi andanɗa hoorema yaf'aluna hiɗi gollude hiɗi huwude fi zamani fi hada zaman e nder ngu zamanu ɗo bi aynihi bi mana kanje tigi wa anna ibadatallahi on nde rewgol Allah ngol wahdahu kanko tul la sharika lah hara o kafidaka hiyallati ko ɗum woni ɗum yunkiruna alayna ko ɓe añani en ko ɓe yeddani en ko ɓe salani en waya sehuna hiɓe siika hiɓe sonka kama saha wonno no sonkirnono ihwanu musidɓe maɓɓe ɓen hay to qaluno ko kaɓe inni ye a jaala al alihata ilahan wahidan a waɗa rewete ɗin fo allahjo goto inna hada no ɗum ɗo la shay'un ko hunde ujabun hawnide fa ida arafta sa faami anna hada alladi wonde nde hunde yusammihi l mushrikun nde shirkoɓe woni wi'ude fi zamanina e zaman min hada ɗo al itiqada ɗo worgol huwa shirku ko ɗum shirku alladi ɗum unzila fihi l qur'an ko qur'an jippi fimum wa qatala rasulullahi sallallah alayhi wa sallam ne laaɗo ko fi ɗum haɓiri annasa yimɓe ɓen alayhi e hoore mum fa alamu andu anna shirka no shirku al awwalina aditiɓe ɓen akhaffu ko on ɓuri fanɗude ko on ɓuri foygitade min shirki ahli zamanina addi shirku yimɓe jamanu men gon bi amreni saabu piiji ɗiɗi ahaduma gotel e majji anna al awwalina no aditiɓɓen la yushrikuna ɓe shirkatano wala yad'una al malaikata ɓe rewatano malaika wal awliya'a aw honno innete awthanan e sanamu ɓe rewidatano ɗum ma allahi wondude Allah illa fi rakhai si wona sanga tawata ko hoyende e newende ɓuttu e welo welo hande kadi ɓe rewiday ɗiɗo e Allah wa amma fi shiddati amma fewndo satti fewndo ŋaɗi fewndo maapini ɗum hunde ɓe rewidata e Allah ɗon ko Allah tum fa yukhlisuna lahu lillahi ɓe laɓɓinana e Allah addina dina kan kama qala ta'ala won Allah daaliri noon wa idha massakum ad-durru fil bahri dalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ila al-barri a'radtum kana al-insanu kafura wa qawlu edal makunu kugo qul ara'aytakum in atakum adabullahi aw atatukum as-sa'atu ghayra allahi tad'una in kuntum sadiqin bal iyyahu sikoni ko kanko tigi Allah tad'una won ko rew noddoton fayakshifu o hunca o itta ma tad'una ilay insha'a watansawna on say on yejjitay do ma to shirkuna ɗiɗɗo ɗon shirkude wa qawluhu idha massa al insana durrun da'a rabbahu muniban ilay wa qawluhu qul tamatta dakmiton bi kufrika kafiran kako maɗa gon qalilan innaka min ashabin nari adana Allah wa qawluhu ema dalul makko kanko Allah wa idha kashamsi suddiɓe mawjud murulurru ka zulali niɓɓitindu wanu niɓe ɗon da'ullaha mukhlisina lahu din faman fahima kala famuɗo hadihi l masala o masala allati o waddaha allahuma Allah ɓangini laɓɓini fi kitabe ka deftere makko wa yakoni ɗum anna al mushrikina no shirkoɓen alladina ɓen qatalahum rasulullah ɓe nelaɗo Allah sallah sallam haaɓi yadu'una allah ɓe rewayno Allah wa yadu'una ɓe rewaydayno noon kadi gayrahu goɗɗum go koyna Allah ɓe wattiday Allah fi raka e fewndo yaajede nde woodi wa amma fi durri amma fewndo lorra kam wa shiddati e sattene e tampereji ɗin e manji ɗin ɗon fala yadu'una ɓe rewata illa Allah wahdahu kanko tulla sharika law ɓe kafidantama wayansuna ɓe yejjita e sadatam hooreji maɓɓe ɗin tabayyana lahu l farqu ɓanginanamo différence on bayna shirki ahli zamanina hakkude shirku
yimɓe jamanu men fewndo ɗo wa shirkil awwalina e sirku aditiɓe addanamo ko sendidiri ɗum kon walakin skoni ayna man yafham ko honto woni on faamo qalbuhu ɓernde makko nden hadihi qalbuhu ɓernde makko nde hadihi lmasalat oɗo masala fahaman faamu rasikan tutiɗo honto on wodi wallahu almusta'an ko Allah woni ko wallinorte wal amru thani fiyake ɗin meɗen ko ya faam anna al awwalina no addiɓe yad'una ko gonga ɓe rewayno ma allahi unatan yimɓe muqarrabina ɓattinaɓe inda allah imma nabina amma ko annabajo wa imma awliya wa imma malaika ko annabaɓe ma waliyaɓe ma malaikaɓe ko ɗum ɓe rewayno wa yaduna ɓe rewayno kadi ashjaran leɗɗe wa hajaran e kaaje muti'atan ɗum ɗo fo muɗum ko ɗoftiɗo lillahi laysat asiyatan ɗe ɗo fo wona yeddude wa halu zamanina amma yimɓe zamanu men gum fewɗo ɗo yad'una heɓe rewa ma allah wondude allah unatan yimɓe min astaqinnas ta ko jeeyaɓe ɓurɓe fasiki yagal e yimɓe ɓen fof hayso koɓe julɓe kono koɓe fasikiɓe ha seeɗa ni ɓe wonta heferaɓe walladina ɓen yad'unahum ɓe rewata hum alladina koɓe won ɓe yahkumuna ñawayɓe ɓen anhum ga e maɓɓe alfujura boneji ɗin bandi yagal ngal ñawji oñiɗe ɗen mina zina e morde zina wa sarikati e guyka wa tarki salati accugol julde wa gayri dhalika e ko hina ɗum walladi oɗo noon mo andanɗa hoorema yataqidu ko ɗum woni himo fiɓi fi salihi e moƴƴuɓe ɓen ko ɓen oni rewde walladi e on mo andanɗa hoorema la yasi o yeddata mithla al khashabi walladi e nden hunde nde la yasi nde yeddata allah mithla al khashabi sifa wono peccal leggal walla hajari e hayre haray ɓeɗo fogo shirki ko gonga kono aha wanu haray ko oɗo ɓuuri newade ɓuuri foygitade shirku seeɗa mimma yataqidu di oɗo fiɓuɗo rewi fi man yushahidu fi on mo seediti kanko tigi fisɗa o fasiki yagal mum ngol o fasada e bone mum wayshidu bihi ta imo seediti ɗum ida tahaqqaqta sa haqiqini a felliti anna alladina wonde no ɓeeɗo qatalahum ɓe haɓiɗo rasulullah nelaɗo sallah sallam asahhu o golal ko kamɓe ɓuuri tiiɗe sellude haqqillaji wa haffo shirkan ko kamɓe ɓuuri foykitade shirku min haulai diɓe fentiɓe ɗo faalam a famay anna li haulai no wodani ɓeɗo subhatun jiɓaye yuriduna hamo ɓe fanditi ɗum alama zakarna e ɗo koko janti ɗen waya ko ɗum min adami subahim ɓuuri mawnude e jiɓayeji maɓɓe ɗin fa asri aray jentin sam aka noppi maɗi li jawabi ha fi jababu en waya konata ɗum annam no kamɓe yaqulun heɓe wiya inna alladina anduno ɓeɗo nazala fihim alquran ɓe alqur'ana jippi e dow mum wonde wo ɓen ɗon kañum la yashhaduna haɗe ɓe seeditaki allah ilaha illallah wa yukadibuna heɓe fennayno arrasul wa yunkiruna heɓe yedduno albata ummitan wa yukadibuna alqur'ana ɓe fenno qur'an wa yajalunahu heɓe waɗaynode sihiran bimana mbileyagal wanano no menen noon ta eɓɓidir men e ɓen haray a yawike men nashhadu meɗen seediti menen allah ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah menen eɓen namen gotum e kadi wanu saddiqu menen meɗen gongini alqur'an wa nu'minu menen meɗen gomɗini bil ba'th wa nusalli wa nasumu meɗen juula meɗen hoora fa kayfa tajalunana ko no waɗirto min mithla ulaika sifa ɓen fal jawabu jababu e ko jabotoɗa kon annahu koni la khilafa différence ala bayna al ulamai hakkude janguɓe ɓen fof hiɓe fottani kulli himɓe dendanangal maɓɓe anna rajula wonde no gorko wonde no neɗɗo ida saddaga rasulillahi so gongini inni laaɗo allah sallah sallam fi shay'in e fi hunde e fi hunde wa kadabahu o yiltike o fennima fi shay'in e fi hunde go ɓe foppi ɓe fottani wonde haray annahu on ɗon kafirun ko kefero lam yadkhul haray o natali fil islam e nder islamu si wona ɗum o gonginay fof wa kadalika ko wona noon kadi ida amana so gomɗini bi ba'd al qur'an yoga e qur'an wa jahada ba'da o yeddi yoga e mayre haray oɗo kadi ko ɗo kadi ko kefero kaman aqarra bit tawhidi wano rekkoni so tawhidi on wa jahada o yeddi wujuba salati waɗɗagol julde o inni julde waɗɗaki o ko kefero aw aqarra bit tawhidi wa sala ma o qirrito o jaɓa julde o tawhidi o kono wa jahada zakata o yedda zakka o inna zakka waɗɗaki aw aqarra bi hada kulli ma o jaɓa ɗiɗo tati kala wa jahada sawma o yedda korka kan aw aqarra bi hada kulli ma o qirrito o jaɓa ɗiɗo nayi kala wa jahada al hajja kono o yedda hajju ngon kala gotele ɗiɗo ko waɗi haray on no wona o julɗo walamma lam yanɓud tuma nde tawno ɗorali unasun yimɓe fi zamanin nabi nder zaman nelaɗon salah sallam lil hajji wonande hajju gongol ansalallah allah jippinno fi haqqin fi haqqe maɓɓe on wonde walillahi ala nnas
ko Allah fawi e hoore be hijjul bayt man istata kala ibra fere ila faade mar sabila lawol gotol de wotre woni farilla hande kadi kala duubi joyi non ko sunna wonande mardo waman kafara kala eddo fa inna Allah ghaniyun anil alamin waman agarra bi hada kala qirritido dum do jabi dum do kulli fo wajahada al bata kono yeddi ummital toujours kafa haray o woni ke fere bil ijma'i no fottana wa halla haray no dagida mo yiji makko na wa maluhu kama qala jalla jalalu wana Allah tedur to don daliri no innal ladina no be yakfuruna bi yadda billahi alla wa rusulahu enela makko wa rusulihi enela makko be wa yuriduna be fala non an yufarriquna de be sendindirta kadi bayna allahi wa rusulihi kun alla enela makko be wa yaquluna hibe wi nu'minu meden gomdini bi ba'din yoga wa nakfuru meden yeddi bi ba'din yoga wa yuriduna be fala an yattakhidhu de be jogito to bayna dalika kun don sabila lawol ulaika ko be won be humul kafiruna on hefera be hakkan ka gonga tigi wa atadna min marani non lil kafirin wonande kala kefero si jara ko biddo hombo si jara ko lenyul hundu min marani mu adaba lete muhinan hoynede mo fa idha kana silatika Allah qad sarraha gomdi o fenyini o labbini fi kitabi ka deftere makko annaman amana wonde kala gomdin do bi ba'di yoga e deftere den wa kafara yiddi bi ba'din yoga fa huwa al kafir alaykum don kefero wa annahu haray on don yastahiqu himu handi ma dukira konko janta zalat hadhihi shubha haray hande kadi iway o do jibaye wa hadhihi hiya allati ko jibaye do woni o dakaraha ko do woni mo andanda hore ma hino janta dum baadu ahli al-ihsa dakara hino jantimo baadu ahli al-ihsa yoga e yimbe be andanda hore ma kontaybe ben hasba be fi kitabi e der deftere makko nde alladhi nde ursila ilayna ko do woni nelande faade e meden wa yuqalu hino inne kadi idha kunta wa salatika tuqirru agiritiki anna man saddaqa ar-rasul wa kala gongin do nela don fi kulli shay'in e kala hunde wa jahada wa yadi wujuba salati wa dagol korka anna wara on do kafirun ko kefero halalu dami dagi do waregol yijam bil ijma'i no fottana kala nawi gol ko madhabu dano jabi o da jaba kala wardo hore ko yo ware ko do woni وكذلك كونني إذا قرسوا قرتك بكل شيء كلهن إلا الباس سونا ومتنقل وكذلك كونن كدي لو جهاد السيء يدي وجوب صوم رمضان وقت قلهور قل سومي لا يجهد هن إن يدتا هذا دندو ولا تختلف لوت لرتاء المذاهب لا ودين فيه مولو وقد نطق به قم ليوتي فيه القرآن كما قدمنا ونمين أردنون فمعلوم دون ko anda do anna tawhid on no tawhid huwa ko dum ko dum don agamu buri mawnude faridatin e farillaji ni fo jaa bi annabi sallallahu alaihi wasallam annabaaju Allah on ko doni addi dum wa huwa agamu ko dum buri mawnude min salati modde julde ne wa zakati e korka kan wa sawm wa zakati e zakka wa sawm e korka wala hajji hajjogo ngol fa kayfa kono non ida jahada insanu sine don yeddi shay'an hay hunde min hadil umuri e dido fi kuji kafarara on don yeddi ka ولو عمل هاي سو قولي نم بكل ما جاء بالرسول هاي سو قولي تري سنة من العدو الله أدو أنفق وإذا جهد استيوني ويدي وفني التوحيد الذي عند الدهور ما هو دين الرسل كون دين نلا بين كل بفق ما به لا يكفر هراي ويدال استيتوني ويدي توحيد عند الدهور ما كون دين نلا بين بفق لا يكفر هراي ويدالي سبحان الله haray o yeddi ala ko ɓuri o yeddude ma ajaba ala ko ɓuri hawnade ngalɗino haadal jahala ha hewtiti ko ɗum woni ndeɗo majjere mana haray ala ko mawni hulɓini ha hewtiti ndeɗo majjere wa yuqalu hino inne aidan kadi haulai ɓeɗo ashabu rasulillahi koɓe sahabaɓe nelaɗo sallah sallam qataloɓe haɓi bani hanifa وقد اسلموا قمديل بين سلمنا مع النبي وندي النبي جل وهم طيبين يشهدون بسيدة لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويصلونه بجوله ويؤذونه ويؤذنونه بندنا فإن قال استيوني وإني إنهم نبين يقولونه بإنينو إن مسيلمة نسيلمة نبي كأن باجو كدوا دهان لا دو حبيبه قلنا من إني هذا هو المطلوب قلن أتيقون كدا باكو إذا كان استيوني لا تكمر رفع رجل kala ɓantuɗo gorko ila rutubatin nabi bimana haka e lamateri nelaɗo allah on annabaji allah sallah sallam kafara o yeddi o hallare dagike maalu ƴiƴam makko ɗam wadamu ma jawdi makko ne wadamu e ƴiƴam makko ɗam
walam tanfa'u nafatama kadi ash-shahadatan seeda yagal yidin ɗi o wuli ɗin wala salatu wona julde wala salatu wona julde nde won kadi ko nafatamo fa kayfa ko honno noon biman rafa shamsan on ɗon andanɗa hoorema ɓantuɗo ɗiɗo shamsanji ɗiɗi aw yusuf on no wiyete biman rafa on ɓantuɗo shamsan o wi'eteɗo ni bimana rewi o ɗo legoy aw yusufa ma yusufa aw sahabiyan ma sahabajo sahabajo aw nabiyan ma annabajo ala martabi jabbari samawat e dow martaba oɗo allahjo tawɗo kankoni dundarankejo alewo kankoni laamiɗo ko kammuli wal ardi kalid subhanallah laɓaɗo wodani allah ma agama ala ko ɓuri mawde shanahu e ɗe fiyake ɗo kadalika kono ni yatba'u llahu allah o notiɗo ala qulubi alladina e dow ɓerɗe ɓen la yuminuna tawɓe gomɗina wa yuɓalu ino inne eden kadi alladina ɓen harraqahum ɓe sunni ɗum aliyu sayyidina ali ibn abi talib e binnari ɓen ɓe sayyidina ali a sunniri yiite kullum ɓe ɗo fof kadi yeɗo wona l islam wonde manna ɓe kadi hino rewayno dina islam wahum ɓe min ashabi ali ko ɓe jeeyaɓe sahabaɓe ali wa ta'allamu l ilma ɓe jangi gandal ngal min ashabati immorde sahabajo wone la lontini o walakin so koni itaqadu ɓe mana yahe fiɓon yahe faando ɗon yahe halfino ɗon fi ali ka ali misle al itiqadi sifat ɗo worgol fi yusufa e fi yusuf shamsan e o witeɗo shamsan wa amthalihi ma ko nanditata e ɓeɗo fa kayfa ko honno noon ajuma sahaba ɓen ko ɗum woni moɓodiri fotti alaƙatil mi dow wargol ɓe kufurim e jaɓugol koɓe heferaɓe kon ɗum waɗi ɗum o anna sahaba wonde no sahaba en kano ɓe laatike o anna sahaba wonde no sahaba ɓen wonde yukaffiruna almuslimin bimana heɓe heferɗinayno julɓe ɓen am tazununa ka on sikko al itiqada ɗo worgol ngol fitaraten e laawol go fitajin ko ɗum woni e nder maagewal wam sali e ko nanditata e mum la yaduru ɗum lorata wali itiqadu ko ɗum woni tugga gongol fi ali ibn abi talibin wonde on ɗon maaki wonde yukaffiru ɗum ɗon enele bonnay wa yuqalu ino wiye aydan kadi banu abdil qadah ko ɗum woni yimɓe ɓiɓɓe oɗo wiyeteɗo qadah alladina ɓen mallaku maghriba hebbinɓe hirnangen wa masri wa misra e misra fi zamani bani abbas e jamanu bappa abbas kullum ɓe fof maɓɓe shaduna ɓe seedi can la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yadda'una al islam ɓe nodditorno ka islam wa sulluna ɓe juulayno hiɓe juulayno aljum'ata juma wal jama'a e julde jama falamma azharu tumande ko ɗum woni feeñuno iwi mukhalafatar shari luutodirgol e sharia on fi ashiya e nder piiji goo dunamana hano fi ɗi tawata enen ala e majji ko ɗum woni ajuma al ulama o dental ulama o few ala ko furmi dow keferan kaaku maɓɓe wakkitalim e warugol ɓe wanna biladam e wonde no leydi maɓɓe ndin wanna biladam e wonde no leyɗe maɓɓe ɗen biladu harbin ko leyɗele piroji e guereji wa warahum ino hoodiɓe ɗum almuslimuna julɓe ɓen hatta ida stankadu ha sewni allah subahana wa taala on dandiɓe ma be aydihim sabu o dandiriɓe sabu konkoni ko ɗum woni ka juuɗe maɓɓe ɓe yiltodirɓe senda min buldanil muslimin immorde e leyɗele julɓe ɓen ɓe mana wa warahum hoodiɓe almuslimuna julɓe ɓen hatta istankadu ha ko ɗum woni ɓe dandama ɓe suutama ma ɓe aydihim konkon ka juuɗe maɓɓe min buldanil muslimin immorde e leyɗele julɓe ɓen nam wa yuqalu hino inne aidan kadi ida kana silatike al awwaluna adatiɓen lam yakfuru ɓe yeddali illa annam sona tun kamɓe jamawu ɓe fottani ɓe hawtindiri bayna shirque hakkude shirque wa takdibi rasul e fennugol nelaɗon wal qur'an e fennugol alqur'anare nde wonde kulla madhabin kala ko ɓe fotti wonde ɗum ko madhab babul hukum ngal dambugal no yewten fi ñawore almurtadda wonande oɗo murtuɗo folti yalti ka dina few kon ɗum ñawore oɗo way hellu haray ñawre nden très simple ino dagui damar rajuli ƴiƴan oɗo gorko wamala yo jaadi makko ne hatta ha innahum no kamɓe dakaru ɓe jantino ashiya e piiji yasira tan ko ɗum woni newi ɗiɗi ɗuuɗa inde man faala wonde kala on huwuɗo ɗin misla kalimatin
wono sifa kongol yadkuruha ngol o jantorta ɗum ngol o wolirta ɗum ko bilisani ɗengal makko ngal duna kalbi ko alda e ɓernde nden aw kalimatin ma ɗum kongol yadkuruha ngol o wolata ala wajihil masahi e dow bange alhaali ko ɗum woni cantidirgol ni walla e ɓe fijugol o yuqalu ino inni kadi aidan kadi alladina ɓen qala lahumullahu ɓe allah subahana taala on daalani ɓe allah subahana taala yewti fi muɗum yahlifuna wo ɓe wondire billahi ma qalu ɓe wolali qawlul haq ɓe wolali wala kad qalu gomɗi ɓe woli kalimatal kufri kongol keferen ka ko wo kafaru ɓe yeddi ɓaade islami ɓaw silmugol maɓɓe ama samita ene ananali anna allaha wonden allah kaffara mo hefirɗiniɓe bi kalimatin saabu kongol ma kawnihim wondudele laatagol ɓe wa yahujjuna honno inete anna allaha no allah kaffara mo hefirni bi kalimatin saabu kongol ma kawni wondude e laatagol maɓɓe fi zamani rasulillahi hiɓe e nder jaman nelaɗo koɓe wuruduɓe e nelaɗo kono hoore ɗum ɗon fo ɓaɓe sirki allah subahana taala on bonnuno yo allah dandu en sirku yo jahiduna koɓe tinnotoɓe no moƴƴa haɓugol jihadi ndin ma ho wondude e makko kanko nelaɗo wo yusalluna eɓe juulayno maahu wo yuzakkuna ɓe etteno sadaka e zakka jawle ɗen wo yahujjuna heɓe hajjayno wa yuwahhiduna hiɓe wajjinɗini allah kadalika konne alladina ɓe qala allahu ɓe allah yetti fihim fi muɗum qulu inno abilla ene eko ayaji allah ɗen o ayati ayajama haalamɓe abilla eko allah wa ayati ayaji makko ɗe wa rasul ene lara makko kuntum laaɗi ɗon tastahziuna iɗon jala awa iɗon kirɗa la tatadiru wo taw gandino taw addu ganto fos hande kadi qad kafartum gomɗi o lanni yeddude ba'da imanikum ɓa gomɗinalmol ngal fa ulai alladin ko ɓe woni ɓe noon sorraha allah ɓe allah on laɓɓini fimum ka qur'an annamo no kamɓe kafaruɓe yeddi ba'da imani ɓawa gomɗinal maɓɓe ngal wahum kamɓe ma rasulillahi wondude nelaɗo sallah sallam fi gaswati tabuka ɗum ko so tawi woni no muyaka guere tabuko qaalu ɓe inni kalimatan ɗum ko konngol zakarungol ɓe janti annam no kamɓe qaalu ha ɓe wolingol ɓe mana ɓe andal ɓe woli ko ɓe woli ko ɓe wi'i ɗum ala wajihil masay e dow bange ko ɗum woni mantagol fata ammal tasko haade subha oɗo jiɓa woya ko ɗo qawluhu woni mako makkon kanko nelaɗo tukaffiruna almuslimina unasan haray ko ɗum woni konngoli ɗin hiɗi hoɓɓita ɗi itta e boneji yimɓe ɓen kenengo yashhadun hiɓe seedete kadi an la ilaha illallah wa yusalluna ɓe juulayno wa yasumuna ɓe hooreno thumma ta'ammal iftitas ko noon kadi moƴƴa jawaba jababu yon fa innahu noko woni min an fayi ma fi hadihi l awraq ɗum ɗo woni ko ɓuuri mawnude ɓuuri teddude e dendanangal ɗi kaydiji ko woni ɗo wa min addalil no jeeya e dalil ala dalika e dow ɗum aydan kadi ma hakalla konko allah subahana taala ñaawi ala bani israil wa ilmihim e gande maɓɓe ma iman wonude imanuji maɓɓe o ilmi e gande maɓɓe salam e sugol maɓɓe annahum qalu li Musa ɓe darike ɓe innani ko ɗum woni annabi Musa tigi annabajo on iji allah na waɗanmi ilahan reweteɗo kama lahu wona wodirani ɓeeɗani alatu reweteri wa qawlu nasine ɓe wi'ugol yimɓe go kadi min ashaba immorde e sahaba iji allah na waɗanmen data an waten joomirangol yawagol yoworɗum ka yowe fa halafa ko ɗum woni o wondi anna allah sallama anna hada tayru no ñalade de ɗiɗo colli wiiri ari o landi taw kon ɗum addidi kon ɗum waɗi kon ɗum ittiɗi kadi woni taw ɓawa ɗum feƴƴi hande kadi o inni ɓe anna hada wonde ɗum nasiru ko darugol moƴƴa nasiru ko nandintinirte ɗum qawli bani israil konngol bani israil walakin siko woni lil mushrikina ina wodani shirkoɓe subahatun ko ɗum woni jiɓaye bi mana ko ɗum woni ina wodani ɓe ko wiyete kon jiɓaye yudilluna biha ɓe dallinora on ɗo inda hadil qissa ino ko kawɗo qissa way konata ɗon annam no kamɓe yaquluna ɓe innayno inna bani israila lam yakfuru ɓe yeddali few wa kadhalika kono ni anna alladina wa kadhalika kono ni alladina ɓen qaalu wiɓe iji allah na waɗan men data an watin ɓen kadi yakfuruna ɓen kadi yeddi fal jawabu jawabu yo an taqula kono innata inna bani israil lam yafalu dhalika ɓe huwal ɗum wa kadhalika wonni alladina ɓen sa'alu nabiyya lande ɓe annabajo allah sallah sallam lam yafalu dhalika ɓe huwali ɗum
walaw faalu dhalika harale ɓe huwno ɗum la kafaru ɓe yeddanara ɓe ontino heferaɓe wa kadhalika ko wanoni la khilafa lurral ala fi anna alladina fi wonde no ɓeɗo nahawmum nabi ɓe annabaji allah sa sallam haaɗi law lam yuti'u so tawi woni no ɓe ɗoftakimo wattakhadu ɓe jogiti data an watin jooma jogorɗum ara ɓe jarbuno legoye ɓe waɗi mbaɗanayi ɓawa ko haaɗi ɓe ko la kafara on tawno kefeero wa hada huwa almatlubu ko ɗum ɗon ko ɗaɓɓa kon walakin so ko woni hadel qissa to oɗo qissa yuqimu ko ɗum woni yufidu himo nafa anna almuslima no julɗo bal so koni al alam tagore nden fowtode ɓaɗi yaqa gomɗi hinde yana fi an wayne ene wono jimna shirki modde shirku la yadiri tawa kayre hunde nden nde anda an ha e fi nden ɗon hunde fata kadi yaɗaw gomɗi himo yana fi an wayne ene wono jimna shirki modde shirku la yadiri tawa anda an ha fi majji hande kadi fatu fiidu honno inete nafamo atta'allumu janngugol ngol watta harruzu e ɓindagol ngol wa ma'rifata e andugol anna ɗawlal jahili wonde no konngol jahili on attawhidu tawhid on fahimnahu en faami ɗum inna hadano ɗum min akbaril jahali ko ɓuri mawnude e majjere wa makayidi cheytan e pewje iblisa wattu fiidu hiɗe nafa aydan kadi annal muslima no julɗo ida takallama so yewti bi kalamin yewtere kalami ko foni konngol keferan kako wa huwa tawa kanko noon la yadiri o anda wa tawa kanko noon la yadiri o anda fa nubbiha o humpitoye ala dalika e dow ɗum fataba o tuba min saati e on leer makko ɗon e ɗon anna waray oɗo la yakfuru o yeddali de kama faala wono gerdiri noon banu israil walladina ɓen saalu nabiya landiɓe annabaji allah sallah sallama wattu fiidu a naftoray aydan kadi annahu koni law lam yakfur hara o yeddali hay so tawi woni o yeddali fa innahu haray do oɗo